možemo prijeći na tačku razno. Ako neko nešto želi da kaže, izvolite. Želim vas pozdraviti u ime jednog drugog udruženja. Ja sam Ratko Antunović i vodim jedno udruženje koje se zove Udruženje za kvalitet življenja. Zato što ste vi svi svjedoci da se već godinama kultura i uspješno su nam potvrdili borbu za opstanak o čemu se okrećete i čime se bavite. A ono što smo mi željeli da napravimo iskorak u smjeru kvaliteta življenja. Bez obzira kakvi su uslovi života, treba se okrenuti i tom cilju kvalitetu življenja. I ono što smo na početku vidjeli kao osnovno jeste da lako i većina ljudi može da se usmjeri na pitanje šta želi, šta hoće da napravi. Znači to je lako, barem većina ljudi to lako može napraviti. Ali sljedeći korak kako da to izvede, kako da dođe do cilja koji se postavio, većina ne zna i odustane od ostvarivanja svog cilja. Znači to je tako iz iskustva. A zato smo se mi u tom udruženju za kvalitet življenja okrenuli upravo tom pitanju kako se može kvalitetno živjeti. Kakve programe, koje metode, koje postupke možemo primijeniti, jer počinimo od pojedinca, od individualca. Znači šta to neko od nas, bilo koji pojedinac može učiniti da svoj život učiniti kvalitetniji. Govorim vam o tome zato što vjerovatno vi niste čuli za to udruženje i niste učeni i upoznati da tako nešto postoji. Kad smo htjeli da se registriramo, pitali su nas pa za još jedno udruženje. Znači, barem tako službenici koji te registracije shvataju to kao nepotrebno dodatno opterećenje po čemu shvata udruženja. Ono što sam ja do sad i ranije primjećivao jeste da su udruženja amaterska. Znači, nisu kvalifikovani, ne znaju kako da se bore sa administracijom, sa državom. Jer se udruženja bore sa državom, a ona je najorganizovanija organizacija koju uopšte možete se svesti bilo gdje naći. To čeka i vas. Znači, borba sa državom. Borba sa društvom se ne radi, ne vodi, zato što smo mi dio društva, sva udruženja su dio društva. Ono što bi bilo jako dobro napraviti, a to je već pokušavano i ranije, napraviti dobru koordinaciju među udruženjima sa sličnim ciljevima i sa metodima, sa barem sličnim metodima. To sam htio da vam sugerišem. Vi ste na početku rada, od početka imate planirano surađivanje sa organizacijama ovog i onog tipa, tamo posebno navedeno za zaštitu životne okoline, to sam pročitao u statutu, ali možda to malo i proširite. Jer ja znam da je nekad funkcionisalo neko koordinacijno tijelo za udruženje građana, za udruženje. Ja nisam posle uspio da ga nađem, znači vjerovatno sad više i funkcioniše i bilo bi dobro da se možda međusobno malo više kontaktiramo, povezujemo, da napravimo neke oblike saradnji, da vidimo u čemu smo saglasni, u čemu možemo zajedno nastupati i kako jedni drugi da podržimo. Jer je podrška međusobna jako dobro došla. Eto, toliko od mene.